Nibakubwira ko umupira ari amafaranga uzemera kabisa. Uyu munsi ngiye kukubwira ligue 5 ufasha amakipe yose akina muri iyo ligue, agaciro yaba afite ndetse n'imishahara yayo ko yaba ingana ku mwaka. Wibuke kumfollowinga ingiyi ni Derby Shema TV. Ku mwanya wa gatanu turasanga Ligue 1, amakipe yakinamo yose yateranyije afite agaciro kangana na miliyari 3 na miliyoni 290 z'amayero. Naho imishahara yayo yose uyiteranyije ku yaba ingana ku mwaka yaba ingana na miliyoni 581 n'ibihumbi 300 y'amayero. Umwanya kandi turasanga Bundesliga, aho amakipe yose akina muri iyo ligue yateranyije afite agaciro kangana na miliyari 4 na miliyoni 380 z'amayero. Naho imishahara yayo yose uyiteranyije ku mwaka ingana na miliyoni 944 n'ibihumbi 200 by'amayero. Ku mwanya wa gatatu turasanga Serie A, aho amakipe yose akinamo yateranyije afite agaciro kangana na miliyari 4 na miliyoni 780 z'amayero. Naho imishahara yayo yose uyiteranyije ku mwaka ingana na miliyoni 940 n'ibihumbi 300 by'amayero. Ku mwanya wa kabiri turasanga La Liga, aho amakipe yose akinamo yateranyije afite agaciro kangana na miliyari 5 na miliyoni 360 z'amayero. Naho imishahara yayo yose uyiteranyije ingana na miliyari 1 na miliyoni 170 z'amayero. Ku mwanya wa mbere turasanga English Premier League, aho amakipe yose akinamo yateranyije afite agaciro kangana na miliyari 11 na miliyoni 500 z'amayero. Naho imishahara yayo yose uyiteranyije ingana na miliyari 2 na miliyoni 100 z'amayero. Niye riri gutangaje muri izi ngizi maze kubwira, twandikiraho ngaho hasi muri comment uko byumva, wikwiye gukora subscribe.